Clear to le ngai thatu te Carter chibai le vekule car top English Premier League ngai nom takoma tin league danga te po result ngai nom takoma chungte chu kan thlirin kan ngai thlau anga football thuleng te po kan ngai thlau le zoi bok don nia car top in khela hianin Arsenal lam atangin bultran don taila Arsenal in basen phak lo an chun zom zela azona game ni draw result an nei na ni turin an king puyan nei ngei turangai Everton nen golom lavin anin netok Emirates Stadium in khela hian Arsenal hian goal shot tum song pathum an neya Everton lam hian goal shot tum ni chau an nei thunga targeta shot tum khatma an nei lo nge he in khela hian Arsenal lam hian in khel chung zongin in pass tum zaruk somriat pali an neya Premier League season kalmeka match khata in pass number record an hiya ma se poimo gola an va nei theita lo an ne Tihian table thar bera Arsenal khel som paruka point som thum nen pathum na anom zui zela mashwai to Liverpool an phak lo na chu point ruk ania khel khatin an khel tambok avan doi zoga tang Everton lampo khel som panga point som panga nen som paruk na anom zui ve zel bok inrin ni zan lama in khel danga Liverpool po an chak zolova an king pui an mikhwal Fulham nen goal ni ve in pe hin anin ne tok He in khela hen Liverpool hen goal shot tum som paruk an neya Fulham lam hen goal shot tum som patni an nei thunga in khel pumpui thira Liverpool an chung nung zoka ma se red card an mu an tur ta te po kan ti thayo me Anfield ta in khela hian in khel an tran phata train team patni te in Norton a mu nom khop maya goal po kan mu ma hle in khel tran minute som pakhat na leka Fulham team tan Anton Robinson na siamsak atangin Andres Pereira chon ma an hruaina goal aron khonga hemi nu minute som pasarina Andrew Robertson chu red card ma no chua ania Fulham din mun hi atha zui hle first half goal dang alubel zui lova Ernesto Tanaw te hian second half din mun chezoka ding chungin an nor ngama Ernesto ta huaina te po kan mu chun zom ti taila adiko me an thora po sengin minute somni pasarina Mohamed Salah asiam sak atang kodiga po chuan an sipur sud na goal thatakin aron khonga Liverpool team an phur thar hle mase minute somsari parukna Anton Robinson asiam sak atangin Rodrigo Muniz sonin Fulham team tan ma an hruaina goal aron khong leya Fulham hi an chak ngei don ni te poin alang man Mase minute somriat parukna Darwin Núñez siam sak atangin hliam dam kor Diego Jota chun an sipur sud na goal Liverpool tan aron khung ve leya goal dang lubel zui talavin team patni te goal ni ve in pein anin ne to ka point khata anlung oi angai zui ta anne tihian Liverpool hi khel som panga point som thum paruk nen achung bera anom zui zela Fulham lampo khel som paruka point som ni pali nen pariat na anin suan chho ve bok inrin ni zanama in khel danga Ipswich Town chun an king pui mol nei to Wolverhampton chu goal ni goal khatin an neya Newcastle United point Ruud van Nistelrooy in goal mek Leicester City chu silifaya nein in the local meka be sei pha ba ka cha Nottingham Forest chuan Aston Villa team chu goal ni goal khatin an ne ve bok heng ba ka hen Crystal Palace son mol nei to Brighton goal thum goal khatin an neya an ni lampo hian an din mun an siam rem zuita an ne pathian ni zan lama Manchester derby in khel mu nom taka be sei lo tak main hun top lama United in comeback ro pui an lan tlera an king pui mol nei to Manchester City chu goal ni goal khatin an ne Etihad Stadium in khela hian team pani te hen goal shot tum som ve an neya target apo shot tum thum ve an nei nge ya in khel pum pui thira po team pani te an in khel tok ang reng khop maya tu naya che seveve team patni in matson an ni boka chak turin thiam a harang nge hin atopa po United team hian min bar khai te po ati thei ome soita kangin team patni te hian first half in khel mu nom tak an chop chuaka United lam hian first half bi ka target a shot tum khatma an nei lova City lam eroin first half a hian goal khat an khunga minute som thum parukna just go Vardial chonin ma an hruaina goal a khunga first half goal dang lu belawin sikhat fa hin City lam hian ma an hroya
Pep Guardiola nau te hi anin siam thave ngei don ni te poin alang man hial second half po team pahni te anin Norton zaka City lam tin hun athaman khop maya minute somriat pasari na thlengin ma hruai tu an lan nia ma se minute somriat parukna Manchester United lamin penalty an hlot chuaka Amad Diallo ball khallu chu Matthews Nunes suan tru lo tak main box sunga aron thai tlu za umaya penalty choi zui ngalin penalty hi United tan an captain Bruno Fernandes on gola achan tira gola lu nu reivak lo minute som kuana Amad Diallo chun goal thabik aron khung leya gola lu theinan hian Lisandro Martinez chun athol hlok le ngeya Amad Diallo finish po toi tak anne hemi nuai rong goal dang alu bel zui talava United lam hian mi khol team ni chungin goal ni goal khatin ne nan changa champion lai team laka hian point thum an lo chuak zui ta anne tian City team hi an game khel nong panga trum khat chau chakin trum thum an tlom na anita khelsom paruka point som ni pasar inen panga na an sukhanga la marhoi to Liverpool an tluk no na chu asang chho ta hle ne na chang team United team lampo khelsom paruka point som ni pahni ne som pathum na anom zui vesel bok inkhel danga Tottenham Hotspur lam point thum ol sam takin an lo chuaka tun hnaya an che that tok lo wanga soisel lo na sa mai Tottenham Hotspur lam hian match thum chung chakni mel an mulo no an king pui kai thar team mol nei tu ne bok Southampton chu Singapore in an ne he inkhela hian goal alut ma khop maya Tottenham Hotspur tan minute khatna James Maddison chuan ma an hruaina goal a khunga minute song panina an captain Son Heung-min chuan an goal ni na khung lein minute song palina Kulusevski chuan an goal thumna a khung leya minute som ni pangana Pape Matar chuan an goal li na khung lein first half fun pek bel minute som nga na first half fun pek bel minute som ni pakwana James Maddison chuan he in khela a goal ni na le Singapore ma an hruaina goal aron khung leya second half a ero goal dang kan mu bel talava Tottenham Hotspur in first half a goal nga an khung mang hianin point hum an lo chuak zuita anne tihian Tottenham Hotspur hi khelsom paruka point som ni pathum nen somna anin suan chawa awan doi zoka tang Southampton lam ero point nga nen among bera anom zui sela an relegate ngei arinom chho tran ta hle inkhel danga Chelsea lam point an che that an chun zom zela an king puyan Michael Brentford chu goal ni goal khatin an ne Stamford Bridge sa inkhela hian Chelsea hian inkhelan thunun hrim inkhel chung zong in goal sa tum som ni parukte meu mai an neya Brentford lam hian target a sa tum li an nei ve thung inkhel pumpui thlera ball position le in pass dikonga Chelsea an chung nung zoka achak phu zok an chak ane he inkhela hian first half a goal kan mudon lo emoti no minute somli pathum na noni madwe ke simsak atongin an defender poimo ma kukuraya chon ma an hruaina goal aron khunga first half a goal dang alu bel zui talo second half a ro goal dang kan mu bel mai lova hun top ma shet minute somriat na Enzo Fernandez a siamsak atongin innan lakal meka che tha mai Nicholas Jackson chon an goal ni na aron khung leya Chelsea lam hian Sydney fain ma an hruai der mai ma se hun top ma shet minute som kuana Chelsea tlar nung te tal boy nang chingin Brentford forward Brian Mbeumo chon sheta siamsak atoin an sipur aron su thena team pani te game bo ro po asang chunzom hle Brentford lam hian na takin an nor let zui nga la an nor na te mawang te po ti tai la minute som ko pariat na ma kukoraya chon second yellow card moin red card mang no chua ania goal dang ero alu bel zui lava Chelsea lam hian in goal ni goal khatin ne na an chang zui ta anne tihian table tharbera Chelsea kel som paruka point som thum pali nen pahni na anom zui zela marhruai to Liverpool an phak lo na chu point ni chau ani zui ta anne Brentford lamero khelsom paruka point som ni pathum nen som pakhat na an chuk thathung English Premier League lam kalsan taila Spanish La Liga lama lut chhovele taila kartop in khel munam taka Real Madrid team an chefu tok lova an king pui mol nei to Rayo Vallecano nen goal thum ve in pe hin anin ne tok he in khela hian in mol nei to Rayo Vallecano lam hen goal sa tum som pali ngot mai an neya
mikhwal team Real Madrid theng goal shot tum song pathum an nei ve boka ain khel hrim hrima po anin khel tok ang renga point khata an lung oi thiam angai tha an ni he in khela hen rayo lam hian ma an shroi ma sa zoka minute li na leka Unai Lopez chon ma an shroi na goal aron khunga minute somthum parukna moment chon an goal ni na akhung zui leya Real Madrid in Sydney an phur der mase beidong dulavin an nor zui zela minute somthum pakwana Arda Güler siam sak atangin Federico Valverde chon an sipur aron su thena first half hun top marshat minute somni pangana Rodrigo siam sak atangin Jude Bellingham chon an sipur su zona goal aron khung zui le bok second half an tran chau 10 minute songa parukna Real Madrid tan Arda Güler siam sak atangin Rodrigo chon ma an shroina goal aron khung tange ngeya Real Madrid hi an chak mai don ni te point alang man ma se minute samruk palin ha isi palzon chuan Rayo Vallecano tan an sipur aron sud veleya goal dang lubel zui talavin team pahni te point khata an lung oi thiam angai zui ta an ne ti hian table thar bera Real Madrid hi khelsong pasaria point somthum pasari nen ti hian table thar bera Real Madrid hi khelsong pasaria point somthum pasari nen pathumna an chukha Rayo Vallecano lam ero khelsong paruka point somni nen som pathumna an chau thung inrin ni zan lama in khel danga Atletico Madrid in point thum an hlot chuaka an kingpui an Nicole Getafe chu sikhat fain an ne he in khela hianin minute samruk pakwana Atletico Madrid tan Alexander Sorla chuan ma an hruaina goal aron khunga point thum hlot chuanan an hmang tangkai zuita an ne ti hian table thar bera Atletico Madrid hi khelsong pasaria point somthum pariat nen pahnina anin suan chawa mashroi tu Barcelona nen man point nei zat ai nang chia ha khel khatin a khel tlem zoka an tang boka mashroi tu ni theina hun tha an nei don tinani chu pathian ni zanama in khela mashroi tu Barcelona an tol thule tange ngeya an hun that nei an bo pelta an ni he in khela hen Barca hen goal sa tum som ni an neya mikhwal team Leganes hen goal sa tum ruk an nei thonga ball position le in pass dikonga po Barcelona an chung nung filor laka ma se awan doi zoka an tang da tho an ni he in khela golom chon he minute li na leka Leganes team ta Sergio Gonzalez a goal khung ani ya kai thar team Leganes lam hian point thum lo chuanan an hmang tangkai zuita an ni ti hian table thar bera Barcelona hi khel som pariata point som thum pariat nen achung bera anom zui zela an hnuaya Atletico Madrid le Real Madrid ta in khel khatin an khel tam zoka Atletico Madrid le Real Madrid te hi an khel tlema an ron chak ve ni chuan Barcelona hi table pathumna an chukha don tina ani chu Italian Serie A lama lu chhovele taila car top in khel bo ro tang taka mashroi mek tu Atalanta in che that an chun zoma an king pui mol nei tu kakliori chu sikhat fain an ne he in khela golam chon hi minute samruk parukna a Atalanta team tan Nicolo Zaniolo goal khung ani ya he goal he point thum hlot chuanan an hmangta an ne ti hian table thar bera Atalanta hi khelsong paruka point somthum pasari nen achung bera anom chun zom zel an ne table panina din mun lo mek to Napoli po an chaka an king puimol nei to Udinese chu goal thum goal khatin an ne he in khela hin Udinese team tan minute somni panina Florent Thauvin chuan ma an hruaina goal aron khunga ma se Napoli team tan second half a Romelu Lukaku le Anguissa ten goal an khunga Udinese player Gianetti chuan an lama goal khat atilut pal boka Napoli hian point thum har sadutuk lavin an hlo chuak ti hian table thar bera Napoli hi khelsong paruka point somthum panga nen pahni na anom zui zela mashroi tu Atalanta chu point nin an phak lo an ni German Bundesliga lama car top in khel bo ruak tang taka champion lai Leverkusen in point thum an hlo chuaka an king pui mol nei to Augsburg chu Sydney fain an ne he in khela goal masaber hi minute som palina a Martin Terriera goal khung aniya minute som lina Florian Wirtz goal a khung veleya goal dang lubel zui talevin Leverkusen hian point home an hlo chuak ani ti hian table thar bera Leverkusen hi khelsong palia point som ni pakua nen pahni na anom zui zela
Mashroi tu Bayern Munich chu point li chawin an phak to lo an ni table mashroi mek tu Bayern Munich ero an tlom thonga an khingpui mol nei tu Mainz naka goal ni goal khatin an tlom he in khela hin Mainz team tan minute somni pakhat na le minute somrukna Lee Jae-sung chon goal khungin Sydney fain a team hi ma a hroi puya hun top ma shet minute somriat pasarina Bayern Munich team tan Leroy Sané chon goal aron khung ve leya he in khela targeta an sot voi khatna ani chi bok he mi ba ki goal dang alu bel lava Mainz sian Bayern Munich hi an barakhaya point hum an lo chuak ti hian table thar bera ne na chang team Mainz se khel som palia point som ni pani nen pasari na anin suan chawa Bayern Munich ero season kalmeka atum khatnan an tlom ta khel som palia point som thum pathum nen achung bera an la chun zam zel thong French League 1 lama he inelna champion lai le table ma shroi mek tu Paris Saint-Germain in point home an lo chuaka an khingpui an Michael Lyon chu goal thum goal khatin an ne he in khela goal ma saber hi minute riat na a Paris Saint-Germain tan Ousmane Dembele goal khung ani ya he mi no minute som palina Vitinha chun an goal ni na khung le hin Lyon team tan minute som li na Georges Miguel Dadze chun an sipur arun so thena ma se minute som riat pariat na Goncalo Ramos chuan Paris Saint-Germain tan goal aron khung ve lea har salutuk lavin goal thum goal khatin ne nan changa point hum an lo chuak ti hian Paris Saint-Germain hi khel som panga point som thum pasari nen achung bera anom chun som sela an mani Umberto Marcel le Lille te anin draw tak bok awangin Paris Saint-Germain hi table point sari lain an sang fal zuita an ne in Kerza lam kalsan taila football thuleng lam toite te lu chhovele donang o Kartopa Arsenal team an changzolo nu khan an coach Mikel Arteta point huthar aron neya Mikel Arteta chun Everton team khan point lots for an phulawa kan khel thatak zeta amai ro chu result lung oi thak lo tak kan nei kha thil poi tak an ne point hum lo chok thei turin din mun thataka kan dinga apoi mo goal kan khung thei lo kha thil poi tak chu an ne Everton team khan point lots su an phulo ti hi mitam tak point an pom karinga amai ro chu football ani miawa kan hun tha nei kan khoral kha thil poi takani ti hin asoi ni zanama English news tam tak ten an ron tar lan dana Manchester City chon Manchester United tana loin lan to Paul Pogba chu senglu an tum ni tar lan ani ya news rin tak tak te pon an tar lan to awangin Paul Pogba hi City lama kan mu mai rin na alien chho tran ta le City lam hi an tlar lai lama an thatok lova Rodri season kalmeka kan mu arinom to lo bok awangin tun din muna free transfer a senglu thei Pogba hi an senglu mai rin na alien ta Wayne Rooney point Manchester United player te chungchang angai dan aron soi vele ta Wayne Rooney chuan tun din muna United player te hi an chia ka ti mi lova player theina sang tak nei te po anom theu ani amai ro chu Manchester City te Liverpool team te elpui ture ro chuan an player te hi an thatok lo niin ka hriat ba ka hei aya player tha hi an ma mozok niin ka hria United player te an entaila thren khat hi chu an theina zongjong seng lova in khel ve mai an tama Marcus Rashford te hi te khinan han mang taila ani hi theina sang tak nei ani ya trophy tam tak le mimal choi moina po thanem tak dong thei tura theina nei ani ya ma se theina nei te hi kan la mutok lo anni chumi ti thei tur chan field chunga tran ala tok lo ve boka United team hi chu atan atop to niin ka hria a trophy thanem tak choi du ni chon mun danga kal ro se tin asoi Friends player of the year choi moina te po sem chu ani le don na hemia hian in vote te po an thlak chho zela nizana ma khan news rin tlak takin atar lan dana Friends team tana ro pui taka loin lan to le Ballon d'Or te po lo dong to Karim Benzema chuan Kylian Mbappe chu avo tur zinga atel lo thu asoita ni hin alanga Mbappe chu player ro pui tak ni ma se tun din hmuna vote phuin a khel lo nia a hriat thu asohia a vote tu te chuan an tran ve hrim ni tura angai thu asohia dik tak le fair taka ti chonin Mbappe vote theina chan tur om lo tin asoi niin antar lang bok English Premier League ka te po lo in lan ve zoi to William Ekong chon tun hnaya khan footballer piang to zinga
amat son to hawa tunge har site ibertin anzota Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hikalo matson ve towa player thatak chu anni ye amai ro chu kamatson to zinga a har saber chu anni lo chiang maya kamatson to zinga chang Colombian forward Duvan Zapata kha harsa katibera ani hi tum tam tak kamatson towa aborong khalu te lo dan hi thil har sa tak anni Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te ro player thatak ni ma se harsa kative lem lova Zapata kha harsa katiberti in asoi William Gala sa thu soi hi kan pomzong ani hlomemle Kolpal marchung chang angai dan aron soya William Gala son ani hi player ro pui tak ani ya league ti hlu thei tur khopa ro pui ani Barcelona emo Real Madrid hian senglu ta se athat ve karinga team te hian an that pui karing bok chu aya poimo jok chu ali klutna tero pui thei tur player ani ya chu tiang khop chon ani hian theina ani tin William Gala suan asoi English Premier League club Chelsea le Liverpool tena senglu tuma an helmek Brighton team forward Joe Pedro po a khelmek na club te hian aman atana an phut zat an soita ni hin alanga TBR News lamin an tarlan dana Brighton lam hian an forward hi pau million zalo chon chotir an tumlo thu an soi ni hin alangta Chelsea le Liverpool te hian an dor zui ngam kan ring nomemle Arsenal lam point thu thar an nei vele ta nizana makhan English News 10 an tarlan dana West Ham United atrain Mohamed Kudus senglu an tum ngei thu tarlan ani vele ta Kudus senglu tor hian amana po pau million som ko the chu anin huam ta ni tarlan anni Kudus Liverpool point senglu tumin an helmeka atoi mo zau khichon an senglu thei mai te po arinom Pep Guardiola point thu thar an nei ve zela nizana makhan Fabrizio Romano atarlan dana Chelsea score tangvel hi season thara chun nei atum thu asoi ni hin alanga Pep Guardiola chuan football player te hi FIFA lam hian an ngai poimo tok lova in khel an ditam tel tela chuwa chuanin season thara kan squad chu player som ni panga tanga som thum vel an ni to tura kanga ya financial thil hi kan bo chiat karing lova chuwang chuan kan squad ti chakbel tur hian player engemaw zat laklu kan ngai ani ti hin asoi Lionel Messi point tu na ya kan media ten ankom na Cristiano Ronaldo and Real Madrid chuasana Juventus apan chungchang angai dan an zona chu achanga Lionel Messi chung khati hun lai khan Ronaldo ha player ro pui tak ani ya tuna po player ro pui tak ani reng bok amai ro chu khati hun lai khan Real Madrid team chakna nar alani ya Real Madrid team ro pui tak ani ya team thaberte zingami anni reng thin Ronaldo an chuak thut mai ha keipo min barakhai khop maya min barakhai dang kha soithiam har satak anni amai ro chu Real Madrid anni ya Ronaldo ha chuak ma se an that ngai khan an la tharenga Ronaldo chuwa wang khanin an chiat bel deuh hlek chau anni khati hun la ya Juventus apan khan min barakhai ti hi ka chan na chu ani tin asoi Ruben Amorim point kar topa Manchester derby ya Alejandro Garnacho le Marcus Rashford te squata atel lo chanin khel zon hua an zona chu achanga Ruben Amorim chuan in soifia vak nga in ka shelava coach kania ka duda nangin thil ka kalpui anni Rashford le Garnacho te hian hliam an nei lova in khel turin an fit to ka amai ro chu an training dante an che dante le fil pon nama an khosak dante hi chiang takin ka chui ve thina chuta tangchon team tana khel tlak lo chu ka drop mai thin anni chumia chon insoi fia vakna tur aum lava kan that dan ber turin squad ka thlang ti hin asoi ole khati chin hatun tuma ta ne mai se thlir tu te ka channel min ngai hlut sakai chunga lom thu ka soi tak meu anni like share le subscribe nom han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nen in mu chhole sel kan tum don ne